Ebikwato ebyagabwa harimu tractor eyokuheraho abeegi kushoma eby'obuhingi ningashi mechanized agriculture, emotoka ya tipa hamwe na pick-up, otiireho n'ekyoma ky'ebicoori ekirikuza kwongyeza omutindo omu by'obuhingi. Godfrey Kusima, director wa St Andrea Kahwa Vocational Institute, nagira ngu eki nikiija kwongyera obukugu obw'abeegi baine. Hati butwatandikire ebintu ebyo twarora ngu titwinaho ebintu bye tukozesa ebikutuyamba abaana abo okukwata kurungi ebintu eby'emikono. Twahandika nitusaba ba Rotary batuyambeyo kandi nabo batatugara emikono nyuma batuyirukira na muno Rotary kirapo bukabarole. Hati kiro kya hati batuleteire tractor gye turakolesa kulima. Arokwayo ebikwato ebi, President wa Rotary Club ya Kabarole Reverend Father Charles Oyo nagira ngu bakacwamu kugaba ebikwato ebi okuhera abeegi okushohora biine obukugu burikumara. Is not just supporting education, but helping young people to be skilled, helping young people to have capacity to negotiate the employment opportunities. In other words, as I said at the beginning, that we have to empower these students so that they have that kind of employability capacity to improve themselves, to improve their homes, but to be able also to compete in the world. Abebembezi basimira ekitongole kya Rotary Club ya Kabarole ahabw'okufayo n'okushagika abaana baabo hamwe n'okutungura eby'emikono omu kyanga. Bakunde ekintu kugira ngu nikyakare nabaruga hanu bakwasire bamanye ngu nibaza kugenda batunga omulimo haki bashomera hari St Andrea. Baruge mukuru kutera matatu kwikara mu tawuni baije koki basome. Omuganda Ministry y'ebyentura y'abantu omu ihanga ekwatiireho abaishiki kuruga omu town council ya Rwenkobwa hamwe n'egomborero ya Kijongo muri Ibanda n'ebikwato by'emirimo y'emikono. Abaishiki aba bahereze kutendekwa emyoga yaabo bahiibwe ebiharani hamwe n'ebyokusiba amashoki. So twenda kusimba inana mu government asa nankabe ningambara gwayero kugo mubagwijo kuta namunonga skilling Uganda et program skilling Uganda ego mu Uganda yona kandi ne kare twayinale mu government. So igi foundation ekijaha kwenda kuyamba abana abo kati bine hibakuruga mbargo makagitu ge agahansi. So bashara mu kuyambwa umuringo ogwe kwebwe baranebi n'ebintu bya saruni ngo bagende baze gukora nabo bebiseho. Abatungire biharani buri groupe tungire bishatu kandi abebembezi bahireyo kuhabura habishaba. Twine kizubu abishiti mwine rukundo nyingi na munonga abishiti hata mwatware biharani noza kwa kasigazi kakuya biho kumuchukuziwe na hikuva manyabindi abazire tubabatandikire bintu mukabishisha tandikira saruna ogendera n'umusigazi mugirire. Abandi nabagiro makaga karema bakaragayo bina abana babo muka nkwa kwasa kweta maybe nka single parents. So kandi na munonga abana abo bahangwa bwabishiki abishaba hona nawe kuza kutunga ebyo kukoresa bakabanza bahebwa obukugu bwo kubikoresa kandi aha niho basimire government ahabwe entebekanisezi. Ensima madama nachobe habo kunyegesa kandi nekindu kumanya ndi afukani mpinga konka katuhereze emirimo yo kwega saru atunyegere saruni ni mpurasha merirwa ko kubatananya nazo futandika kwekora natanatandisha kunkunyira. Gasha kwa Thomas Tumwebaze na Timothy Mushabe.